Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kalampung Ïaknieh Under-14 Football League Tournament Arjar Arpo bala penyai da ka Shillong Sports Association kala jam menta ka kenti siya ka final hadien bala penkut no yaki arteli gijinga khun semi-final haga khat arterik leber Arjar Arpo ya ka bala pelong hamadan second ground polo Shillong. Haga ni gasngi la saki ya ki sautali ki kenhon ki balai khun haga semi-final ki bakan tup ya ka Langsning FC ka balai khun Persya ya ka Maunyang La SC bat ka Lahdhuh SC ka balai khun Persya ya ka Sohryngkham SC. Hagini gijing yakun ka Langsning FC ka lalaban penlim no ya ka Maunyang La bat ka Sohryngkham SC ka penlim no ya ka Lahdhuh SC. Dagini gijing job ka Langsning FC kan aireng Persya ya ka Sohryngkham SC. Hagajing yakun final ka balabu ban penlong haga khat sauterik ulber Arjar Arpo haga por arbejin no paisngi hamadan second ground ka badan Apollo Shillong.